E hui Polyfest, rewa ai tētahi taupānga whakaura i te reo Māori, me ki i te reo o te Puni Poitarawhiti. He kaupapa nā te Puni Kōkiri me myReo Studios, ko te oranga tonutanga o mā te ara hākinakina tōna whai. Kei aruku ai Tipene Allen, ngā kōrero. Ao te pōpō te au e whakamahi ana a mariki i a rātou waia i ngā taupānga. Ko tā te Puni Kōkiri hi aha te he i te whakatangata whenua i te reo, mā te hākinakina. Kia whakatoa ki reira, nā te mea kua māro ke, kua mārohirohi pēr te reo ki ngā horopaki o kawa nei, ki o tātou mara, tātou kura, ki o tātou whare kura, ki o tātou whare wānanga, engari tu atu, i waho atu i ngā kēti o aua horopaki. Ko te Puni Reo Poitarawhiti he pūmanawa tautono e here ana i ngā kiwaha, i ngā kupu, i ngā tohu a te ao Poitarawhiti mā te whaka. When we were making the game, we discovered that actually there's no resources for it. We couldn't find any resources online that centralised and standardised that make it more accessible and more engaging for kids. Things that already exist, and how can we make it more accessible for our people? E hara te rapurapu kupu kiwaha raini i te mahi māma. He ao anō te ao hangarau, poka mata, te ao kō tui tāngata, ki te rongo te tangata i tētahi mea ka hora hea ki ōna hoa. Nō reira, ko te hao o te ngākau, ka horaina te